बर'नि माहारियारि आफाद एबसुआ बिटिआर गोरोबथानि बादि बिटिआर आरो BKWSC आव डिलिमिटेशन एक्ट 2002 खौ मावफुंनांगौनि थाखाय गोदान दिल्लीयाव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो गोसोखांलाय गथायहैदों। दिपेन बर'नि दैदेननाय एबसुनि मोनसे हानजा फारियै लोगो आफादगिरि खोरोमदाव वारि गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी मोनहा गोदान दिल्लीयाव इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो गांसे गोसोखांलाय गथायहैदों। थांनाय गोबाव बोसोरनिफ्रायनो सा सानजा भारतनि मोनब्रै रायजो फारियै आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालेन्ड आरो मणिपुराव डिलिमिटेशन एक्ट 2002 आ मावफुंजायाखै। बे एक्टनिनो बादिब्ला रायजोआव थानाय बियाबफोरखौ बारायनाय बेबायदिनो बिटिआर गोरोबथानि बादिब्लाबो 6थि फारिलाइयाव गोग्लैनाय बिटिआर हालामाव लोगोसे BKWSC नि हालामाव माखासे बियाबफोरखौ बारायनाया रोखायै दं। बे गोरोबथानि बादिनो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननाय माखासे हानजाया बिटिआर आरो BKWSC नि हालामाव डिलिमिटेशन एक्ट 2002 खौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय गोदान दिल्लीयाव थानाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानो गोसोखांलाय गथायहैदों। কাৰণে আমি এটো দাবী জনাইছো যে বডোলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজন বিটিআৰৰ যি 6 শিডিউল মানে বিটিসি যোনটো এগৰ অধীনত নতুনকৈ যোনটো চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল কোকৰাঝাৰ পাৰ্লিমেণ্টাৰী সিট আৰু বিভিন্ন আমাৰ যিবিলাক যি বিধানসভা সিট সেই সিটবিলাক কিছুমান 6 শিডিউল আৰু কিছুমান নন 6 শিডিউল মানে কিছুমান এৰিয়া নন 6 শিডিউল কিছুমান 6 শিডিউল এৰিয়াত এটো ইনটেক হোৱা নাই আৰু যাৰ বাবে বহু ইয়াত ইনফিল্ট্ৰেশ্যন হৈছে ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্ট আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ জনসংখ্যা বাঢ়িছে আৰু এই জনসংখ্যা বাঢ়াৰ কাৰণে সেই অঞ্চলত যিখিনি জনজাতি বা খিলঞ্জীয়া লোকসকল আছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত ভাবুকি আহিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি এই স্পষ্ট কথাটো আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আয়োগৰ যোগেদি বিটিআৰ 6 শিডিউলত যিখিনি ৰাজনীতিক আৰু সাংবিধানিক অধিকাৰ মানে ৰিজাৰ্ভেশ্যন যি মানে পাব লাগে সেইটো ইনটেক ৰাখিব লাগে আৰু কাউন্সিলৰ অধীনত 6 শিডিউলৰ অধীনত আমাৰ যিখিনি মানে সিট আমি পাব লাগে সেই সিটখিনি আমি পাব লাগে বুলি আমি আজি দাবী জনাইছোঁ। আৰু তৃতীয় কথাটো হ'ল যে বিটিআৰ চুক্তিৰ দ্বাৰা দি 40টা সমষ্টিটো 60টা বৰুৱা ইয়াত কঠোৱা আছিল আৰু BKWSC বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল তাত মানে সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰি পেলাই ইলেকশ্যন পাতিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণেও আমি আজি স্মাৰক পত্ৰ দিলোঁ। गोजोनथाव खौरां नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2 निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्त खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।